biya kamal ka no online TV channel ke jan gwas me te kon ka ler me be konaling are ler kan me jom inshallah da kirme yadit ko wujde karamandan and la chief of justice man to ngot pinde re wi ka so Sudan ka korun tongwan wach loy nen tongwan chete da long ke kirme yadit abana jome abana jaling ka jalera me kan kono ni amre ler kan me mi jiram jadid kan Nuer online TV channel gorja en wo jin de lerm de jin wa kanedi ko kien ka jin ba de shar de ja tobi ka kor ka micheler ci jaling bana jowo me mishanon kon gwas me bana jaling ka do badanen ci to gaje ke ta dana chajalat keje beje kwen ye ka do badan en ci ben keje bu kon ram da ray kon ka kwide bana jaling wude me mo gui kon tour de me jaramadan en la cour ngone ke chief of justice ka kor gwamna bar ka jana wache fail ko be man gwana jen mende lat ka kwi South Sudan kana jalat ban jome bana jaling agwa pain ka dobran de kon linga ja ka jome shalat gwa same shalado shloine to wan chete da long ka kirma yadit ka dobadan en che wude me che jejuy ke jere kwara wude nen kon sur de me gwa same ano jen shwale chief justice Shanrej Madut take a deputy de wudu shwalka Dr. John Gadwich lul dio je che tour de che nyok ye kel ano gor je bah de je nyok ba kam de nyok kel ke ya mu gwa dong de yen tour de badi yen ngaja gwa en wo wudu shwalka me Dr. wuden dien kia nga ko jalan nuarone gwada dan lat ko ngotten ka kanitin kone shala do shi fail ko biken man gwani jende la rewi ka South Sudan de kana lat ano wa shike janya long tour de jana gwasame okay baja lat gwada me amada no okay ko biya kulang ach all right okay hakumunto gwada me chana right along you know ka kwidian but lerling kona me mijidit ka kwigan dangro mgoro de yendi alde yenti ka lengten okay gor kon de kona linga gwa ka do badanan chalat ke je ko gor je na bantin yala kontilat ko rodien gwada me bana keling do badanan chilo na tetet ke je eno sha ka woch wudu shal ka me shan reach madut kana deputy de Dr. John Gadwich lul wunwara tilat ke judiciary dung South Sudan widien awachloy na tetet keke rewi ka South Sudan cha widien cha jelat rewich ka South Sudan kirma yadit ka SSBC dung television channel dung South Sudan ngo cha kan dangro cha kapin ka gwat kien cha ne ko kien cha galatin ne tingot kan konturun ken ni jek ko de kon ka share bona ne ko na sha kwan kiram dan pai kwanyen tema ka gwawut ka min shal ke rech Shanrej Madut ano kene wudu shal ka me Dr. John Gadwich lul wa shawud shal ka Dr. Benjamin Bak Deng taja kwany ken wudu shal ka Laku Tranquilo Nyumbe kene de kone chalat gwat nikian Justice Shanrej Madut gwi kone me wajen taja kwany nika pai badak ron kine dangre wel kel ron kin dangraw de run welkel ki ron kin dangraw welkel jen kwa ngeje nika 2011 August 2011 wa Ramadan ci jeng kwara dong te run wel ngwan ki run wel dok kwara mu kwen kona ja jenya long ka chief of justice ka kor gwam bar wuda me mu kuje me wuda mene ja jenya long kana kon mu wucire goch kire kwar mu nan teten mu jaga ko wa jen ramti janya long ko kwadi ala kon terwech ka judicial ka jo mushalat gwasame wa jen taye dane te kwarka wa jen chala da wojen cheti jegalung chakalat wa je Ramadan lugo bat dial ki ba ngot ba ka laslet ka do bran yikan lat keje chala do nene during his tenure
The judiciary faced widespread criticism from the public over the lack of enforcement of the rule of law. Wachikan mochikan ke leslet tangon de kon larno bel ke je bati jaramandana de bel mi kone ram de bel kwene kim yadit ko jaramandana ko ngode realeka ano te ka ngote chala let ke chicken mot chicken ke enforce te ka nga te ka kim yadit so chi wudame dundo chala do jaramandan en dong a chagu jano polwech ko che gono ba ngot ba kala slet ke joran chalat ke te ka survey mi chalat ke kwide ka jar wana me ka judicial reform committee chaji gona na South Sudanese ni chicken confidence chicken laws ka wudame ka judicial system wa chitna lut ke chagala ngeten mor ko chicken tok chicken alat na money a survey mi shalat ko te kana don bana ti no ngodu kede ngot kwa ki implement rewi ke South Sudan wala cha ki implement ke chagala lat ba jon kan wo chagala lat survey mo la jalat ke mu gorga je on ba ngaje no ngod mutika godien ke jikana godien anyok te to ngwanung de chala te dong de maldar ben ke batte kan chagala slet ka ci karwach ka kan diala konti de kwar tetit ke dien ano wan tama ka wujena me tineden ko de la ji South Sudan dia ci lodin ke te dalong ko shaka kwan chane chaka wuch ka chane de jidini chaka nung ko bi kana kwar kanere kon pai kwan Dr. Benjamin Bakdeng kana la ku tranquilo nyumbe wa ken gu gejen obiga to gobe ken kalat gwada me chatal nuar muditin dew je chawud janga kene tet sorry kene nyam kene kon akwan ci konten nuar muditin ka jan position mo ko wude shalga Dr. John Gadweje jiram danan tekel ne won kan jen wuduma ka chala do ken tel mun lon kan lan tel mi ci kana lat re wi ka South Sudan ka do dan de ngodde ka ben ka je ki de tok de lat ka je no ka jo dan shalat gwatme awake match a group of South Sudanese lawyers threatened to petition President Salva Kiir Mayardit to remove Chief Justice Chandraj Madut. Awa ngwadamo chokene kana we ne pa dio gedan kanwe ba Chandraj Madut ba je wuch take bon mu chola gwa kera wa chicken ngot chicken goron ba la let wa guje no ba ko wuch ko tele ngot mu wolet ala ngon mi shagala let tel gwam de kum on yam ko je jo so chwa gorno ken ba ko wuch. Senior Advocate Kiir Choldeng Churajmo Chojalat on behalf of the lawyer wacha Chief Justice Jen Chwaja Gwany ko jen chaken wa ken justice ke to dan gor ke de lalat kan jalat ko jen tene de ko favor re kuma ka ti gorno ba ngor to ba galat so jen nana je ga lon karam mo kor ngoni ko ngaja ngot mana cham le imagine take runti nuga 2001 chana kamen queen 2011 so 2011 kare kon ga 2025 tungugi 2011 ten that garundi tama jen te garun wal ŋuan 14 years ala ship of justice katela melade changa kel tela michir joy ka karundi alati so ntama wachi loinen to ŋuan te the long rai wike South Sudan ko shaka wuch wa e move mu gwa mandana chalat e kirma yadit agenda na gore de nyoga yekel kwa jelot ci ajo me ci ajene ngwada me ene kwa je nyoka ne ko ken biate kamal bye bye god bless you all.